Ole in textbook page number 59 chapter 2 khanin atmospheric refraction kanaya nimin lamate po consider to enga tinge RC te hi ate zek kan why do stars twinkle te kan tia kha consider to amara chu mizo tungin kalaron soi fia chelowa mizo tungin voina chun soi fia kan tun don ani atmospheric refraction ani chun atmosphere chu kan shrianga enge atmosphere khovel tuam tu bo ruak kha atmosphere kan ti chu ni me mo blanket of the earth khovel tuam tu kha ania atmosphere chu enge chu refraction an nei ve thei dan kan ti chu ni ya changa eng ron kal ka an lo refract ve thina ni an ma ni density mang khan mo density kan ti chu an cha zong kha nia tekinan he hi khovel lo ni ta se khovel chunglam mo tichuan eta henin bo ro kha acha noilam panga aritrit khan om ve ta tichuan ti hianin azang tel tela kha noilam panga hen acha chan oma chunglama azang zangan oma mo bo ro kha O3 te chu chunglama ozone ten oma ozone kan ti khan nia mo noilama chang carbon dioxide te water molecules hydrocarbons kan ting ti te pona chu khan no ta ti chuanin the ta changa tekinan ni te RC te polo ni se nil takin khovel kha an dun pal tlang pop lawani an eng khan mo ti hian ngil takin khovel kha aron pal tlang pop lawa akulin mo tekina heta RC omna tak zo kha chu taivel hilon ta se ti hianin khovel ron ka khan ti hian akula ama te kha a in ben tani mo thami ben kha atmospheric refraction wanga atmosphere wanga a in ben kha atmospheric refraction kan ti chun tani mo akul khanin akong kharon zo ta ti hian ti chun amit mutu kha chun RC ka heto manghian na muta amaro chu ta hian omna tak kha ani zo bang han chu ti chuanin ina tingi adeya kan hmuna san kan ti chun helaya bo rok om ho ka mo an density ka an thlang beni tekinan gas kha om nanga om reng lo carbon dioxide te ka ti gas ho kha achang nan cha lo mo chu wa chunin RC kha chang ne ta te ama chang ne ta te mo chang ne ta te akong ron zo kha athla beni light khanin eng RC atanga eng ron ka khanin chun RC kha ade angin kan no huta helaya atmospheric density in thak awang khan mo unstable lo awang khanin RC kha chiring angin kan no huta ni ade zek angin kan huta chang na eng zola chang na eng lutuk lawa mo ta kha why do stars twinkle ngatinge RC ande zek ti chana chu ani dona English in textbook khan om tichon number 2 kha enchina planets do not twinkle engatinge khovel dang ho te ha khovel earth tanga kan en khanin andang undead velo kan ti chonin kan khovel nen anin nei bi ka RC te chu non hla ta ka tang eng kharong kala mo planets kan ti Mercury Venus te Mars te Jupiter te kan ti ho kha chu kan naya wa khanin an eng kha direct takin kan hu theya mo atmosphere bending atmospheric refraction omlutuk lo khan kan hu thea chu wa chonin an deve zek lo ni hun son reng ang khan kan hu ve lo ni mo as the distance between the planet and the earth is less as compared to the stars, the planet can be considered as extended source or collection of large numbers of point source of light. This apparent position also changes due to variation of optical density different layers in atmosphere, but since the planets are nearer to the eye as compared to stars mo planet dang ho khachu kan mi ta changa an nei pik em awangin RC aya an nei zo fe awang khanin an om mun ka sun ve angin kan mulowa mo an om na ngai ring ang khan light source pa ngai ang khanin kan mutani chuwa chunin planet te kha an twinkle velo an de ve zek lo ni chu number 3 chun advanced sunrise advance kan ti chunin masa sunrise ni chun ni chuak jing ni chuak kha
kan hmu tur ang ai ma in kan hmu thei ani atmospheric refraction avang hian chu enge om zia kan ti chun tekin nan hi khovel lo ni le ta a khovel chunglam kha mo khovel chu mu mania bial zia kha ka ngai lo ta hian ni lo om ta se chon tan tlang te polo om thea ta hian Joshua lo om ta ni tekin he ta po hian ni lo om ta sila ni kha ni eng kha ti hian arong kal ta atmospheric avang khan ti hian in ben ta ni cool ta ni mo atmospheric refraction avang khan ti chuanin chu ta po chon enge kan hmu ni eng atanga light ta khanin enge wavelength sang ber kan ti kha red an ta mo chung ber red to ma ROY GBIV mo red orange yellow green blue indigo violet mo wavelength sang kha kan hmu phatok tok ani achan chu an chak em wangin atmospheric refraction khapo khanin enge adivate ve vak lo a bent ve vak lo mo chuwang kan hmu ma saber ani chuwang chun jing ni chuak te tlai tla ka te chuanin a sen phut jela kol ka van kha mo ka enge topic khat lo ni ta sela kan sei tumber jok chu ni kha a in pent ani ni eng rom kal kha in penta a eta tlang khanin ani na ka chon hlia tur ani lai khanin ta Joshua khanin alo mut phade ni eta headline ni om ang khan mo he ni kha he tiang lai vel ron thleng to ang khan mutani kha atmospheric refraction awanga ni kan hmu ma theina kha advanced sunrise ti chuni tani he atlalam tura lo ngai taila mo he ta ni om to nu kan hmu thei to lo nu apokan he tiang lai om ang khan kan na hmu thei ni kha nge theory chuin ang renga taka delayed sunset ani vele mea nitla tur in delay ka ti na ani ti chuan textbook a khanin enle ula kha scattering of light kan hua scatter ni chuanin intender scattering of light we all know that on sunny day the sky looks blue ni sat wang lai tak chuanin van tekha apol rulin kan hutrina most sometimes it looks orange red chang chuanin jing lama te tlan lama te kan sui tong khanin sen phut ang ten kan hmu le a chang le shing eng de ang ten kan hmu a mo but the sky actually has no color amara chu van hianin rong anei lawa rong big anei lawa van hianin then why does it look color to us anything a color anga kan hmu si this is due to the scattering of sunlight achan chu ni atanga eng ron kal kha anlo in chen dar thina atmospheric refraction avang te khan an chen dar thina when it passes through the atmosphere ron pal tlang khan an chen dar thina ni the phenomenon of scattering of light by colloidal particles was first studied by Tyndall and is called Tyndall effects Tyndall khanin kami in gender na colloids kan ti chu boruwa ka particles te ho khanin ka colloid antia mo kami hawina ni eng anno gender na ka scattering of light by colloidal particles ka Tyndall khana zir tiang ta chuwang chun Tyndall effect anno titani mo Tyndall effect example pahniaron the scattering of light by dust particles ruma te kanlo omta a te chuanin bangong atangin ni zum kharon chok ta ni mo tekinan room khati khuta vak taila ni zum kha kan hu re don ni chu tiang che chun sunrise through the tree no thingkung kara tangte ni zum ron om tlanga kha mo chhum zin lai te pon lang tambi ka colloidal effects colloidal particles awanga scattering of light thleng kha ania ka Tyndall effect anti chain ani